Nigeria ram hi Muslim le Christian te in chen pol na ramania Muslim te hi marlama an cheng tama Christian te hi chimlama an cheng la sa a Muslim hi an tam zo kani Muslim firfiak noksak Boko Haram le ISIS te an oma heng te hian Christian te an beina sa thin le Christian tam takan thi to a Donald Trump hian angai mo thu alo soi fo to a Nigeria run mai po adu rum thirani Nigeria a Christian te ISIS in hell ho nasataka antidu da le anthat nasathin ti po kan lo soi to a sikul no pangte ne lama man le be an to fo wangin October thatop lama khan Donald Trump chuan Nigeria rama Christian te be le tha anni fo chungchanga Pentagon chu atul anga sipai te ma la tura ro man na siam turin lo hriat tir to a Nigeria sarkarin Christian thana a thlen tir chun zom zelani chuan US chuan Nigeria ram puina le chom dol na apek te chu ati top ngal vekang ti inawawa Department of War po atul dan anga ma la tura a hriat tir thu a soibok kan beyani chuan na takle rang tak firfiak ten Christian te an be ang che in kan che donani ti inalo soibok ani tin Donald Trump hian Nigeria sarkar chu Christian te ti du da le tha na thleng thin dang theilawa puim anram din mun chu ngai tu zui ngai tur ni ina soya Donald Trump hian President Trump ma sa khan Nigeria ram hi ngai ven ngai ti im US State Department lisa alo tel to a ma se ama thak tu Joe Biden khan li satang hian alo pai dai ani kha chutianga US President Donald Trump Nigeria rama Christian te ti du da na le tha na thlenga atul anga sipai te ma la tura ruam man na siam tura Pentagon a hriat tir chungchang chu Nigeria chuan changin sipai chak na mangin an rama be pui an thak thei ngot lo ti aron soi chuaka Nigeria President Bola Tinubu thupuang tu Daniel P. Wala chuan Donald Trump chuan report tik lo mangin an ram chu avo ti soin adu dan anga an ram om tir tura nor lui na man atum dan zo kani ti in changa bi wala chuan Donald Trump le cross te chu report dik lo le hlui to le tuk an ring ani ti in an rama sa khobil be na angchi a thleng lo ti in an sin soi thiam tunga chutiang borok om rengkara ISIS lam chuan Donald Trump thu soi chu enga ma ngai lovin an kaldan ngain an lakal ta zela Donald Trump hian Christian thlawang hovin Nigeria chu be atuma Islamic firfiak polten Christian an tha na satawangin warning po voithum lai alo petoa US Secretary of State Mark Rubio nena Nigeria ram tan puina ti top theina thu alpe a hei ba ka hian Nigeria hi ral ngai ven big atul chuan radical Islam te tha mang vek thei nan ma lak thei ani bok Nigeria sarkarin Christian suat da hi an phana sa le thunga mi tha le suam an bang thei lova December tha Christmas bora Nigeria pastor pakhatin President Donald Trump nena Nigeria Christian te tha anni rang takin Donald Trump min lo hril sak te un ti in ring le mang ang takin atonga a aw chiam ani kha Donald Trump chuan alo vo to ang nge in Nigeria rama ISIS te chu kum sang ni le som ni panga Christmas zana tak khan Christmas thil pek lom om lo tak mai chu apeta a long atangin missile an ka ba ka thon atangin Nigeria mar thlang lam Sokoto a ISIS mun an lo chin chi ruk to chu an bom al ta vut mai bok he be na thleng tur hiam Donald Trump thu thluk na chu siam tu ani ya tharum tho na hi achun zom zel chuan ISIS be na chun zom zel ani yang ti in ISIS ho avo zui bok he zan hian commander in chief ani angin United States chuan Northwest Nigeria a ISIS terrorist kam te chu nasa takin an beya a be na sa hle a bik takin Christian swallo te chu an be na sa hle a nasa takin an che ni Nigeria Foreign Ministry chuan US in marchak lama ISIS target an be thu an nem nget boka Nigeria ne na tho ho na thatak neya an be ani thu le an thu nei na za taka kalpui ani thu an soi chuak bok
Nigeria thu nei tu ten firfiak te le tharum tho na manga mi beijing te om na mun reng te chu sut kian konga United States of America telin international partner ten security lama tho ho na bu mal tak an nei chun som zel don bok ani ti an puanga he malak na hi engtin nge akal zelanga engtia ti zel tur nge thi le hliam mai pa ka chanchin kim jang zok te kan na ron soi le don nia